angenze nganekezana adazi ingaki lesi ibhamu abelungu banebhamu sayicinga ebhokisini lomshado avuka nebhamu engakanani eyisindayo ma 303 yes mina ngangwathola ngayo 4 ayo 4 nitholaphi eplazini lomlungu ebhokisini lomshado ebhokisini lomshado wala isibara ngeke isibara ayishaya ke lezi ibhamu sayiphasa ngayidayisa noma abafowenu kuthiwa gato imizi yobaba ingasho ngayi-303 post ngayi-303 amazethibe maqhuma isibhamu esikhulu azobala ayezo la ntombeni ngayi-303 sosha lo kokayo manje ngiyambona unayo mina ngasala ne-Rwanda yo sithe masibuyela sesifuna imali-ke mani iy'nhlamvu zayithola ingakanani masibuyela yazi mani masibuyela ngibuyela lapha eplazini hayibo le lanigqezeli nathatha ibhamu yebo zasibuyela kwelinye la kunebhala yomlungu ayi seyihlala ebha mina njahuthi akutholakala le mali yokuthiwela sasifika siqonyo thina emaplazini nanifika siqonyo emaplazini ya benithola information athi intombi la le mali thema kuthiwa soyishala imali saqala ithavele omlungu xifu sosa nenyama mina ngibhizi ngiyasebenza wenzani ngifuna le mali phethe grand ngifuna ayi sikudoba ya safika impela ku-command giant yabona commander ephathi ibhamseni lapho e-police station hawu wazi nokuthi i-police station kuhlale levulwa kanje kanje njengesicapha uyaza njani nathi sibani anisiboshwa okay ngibuye ngisebenze mangiboshike bekuthiwa hayi ngoba senizophuma mbani nokuklina lapha uyabuka lapha safica enye into-ke isafe enkulu ngegrand lapho saphuza utshana ethi ma ngithi ngibuka phezulu ngithi sihlangene kanje yazi ngilalela ngishona phansi imlento iyahlangana phezulu musika phansi ushona phansi iyahlangana iyahlangana phezulu ngabiza-ke abantu madoda nayi sengiyithole le command ila isafe asambe soyivula washake iy'nkinga ayingafiki usomthiwa kwamabasi sebedake ugologolo wakhona njalo la nanigqeze khona okula njalo noni ngisho lo ugoloko nidakiwe lo wakhona la nigqeze khona yebo umlungu sasiqambile lokho afarana seboshelwe kanje somthiwa wathatha ikhathi ngithesha akabhekele phansi thunga lento ithunga kanje ethunga kusho ukuthi manje akashawa umoyana nje iyahlangana wathi hayi asiqhekeze ngemuva yabo sesibhola odongweni-ke manje eyi athi masugogo ayisafika ukuthi hayi anti sesiyafika hayi kwathi qamqam sathi isikole ayithu yabo hayi mina ngase kusola-ke mina ngidakiwe phela mina asona athi bafethu i-alarm phela wathi somthu hey wena asisedakiwe wena wathi hey somrebo awuyaka nje ubugwala mfethu le mali siyayifuna yabona sesekakhona ngegrand igrand yakhona layika xhunya isitensheni ngaleza yadonsa umlungu akakuphesheya angisesizwele ngalo savula la ekwavuleka masithi nalo ukhethe mathi sithi
hayi mina sengi mehlomane ngibona amalambathi la ngawasiphompununa athi la ngawumolisa ngathi mina ngathi nje wamadoda yabhema saphuma zabaleka ishiya njalo mali wasalo yedwa uyelozosibopha lo yedwa utholakala nesibhamu sakulela plaza esarepotwa salahleka mhla kuqhakaza sesitholakala kuyena ke manje yena uthi yena wathi sepetula ngomcala uthi wezokuthiwa wathi uthi yena ucathi shawayithina utakiwe wayephuzile nali fola athi mina ngatshontsha kodwa mbuza masabele umbelifaka ikhompyutha kuthiwa nga kanti yini lapha baba yajaruwa kanjani yajaruwa wanikhipha emfethu amaphoyisa phela yabona thema sesiboshiwe anti yena awungabaleka mina shona kwelakithi engodweni ngokucasha ngisuke futhi ngwele ngishone phesheya kothukela kwamaphumulo awusezi ngapha mangeze ngapha lokho engibathinta ngithi kwenzekani lapha lona vele usasibopha siyafuneka ngabanjwa kalula kanjani kwenzekani yazi cabanga ngibosha ngiphethe isibhamu la esitakeni kwacala thusha amaphoyisa ajefla senyuma eyizimisa ngahlalela laphandle ngisendlini ngathi hayi bafethu nongasinibopha into yazawuzela ungangaza bathi hayi ngena la evenini udaba lakho uyalazi ngangena evenini ubushini ula kimi angikhutuzwanga wathiwa umshini evenini ngena evenini naso isipeyulu sesondo yabo imoto lewola lenkulini lemhlophe kunesipeyulu la esila isondo sibone ngena ngikhipha isibhamu ngasifaka la kanzwa amaphepha ngasigqibanga amaphepha ngiyazi sengiboshiwe manje sengilinde ukuthi ngikhulume namaphoyisa feka amaphoyisa enyoni mawuthi ukhuluma namaphoyisa usho ukuthi ngiboshwe ilanga ngithi ufuna ukugwaza imali vele ngiyiphatha angikwazi amaphoyiseni kunokuthi ngibona athi amaphoyisa athi amaphoyisa wena ya umngani wakho wakusho wena usosha uTikleke uMandla bonke laba batholakala wena usutholakala kukhulunywa kahle uma uyasho induku ngathi mina phela mangase ningishaye ngizodala ukuthi ngiqamba amanga